Yesu ta fofo shretre kokoye meti ta inimani. Yesu jumne dme yuimni. Yesu ta koko abroma iye atrof gud pame matre yarte transo watre patranyo. Umo umramana gota namna ta da den ko tiamre arra da pyamte ma mahutievo. Epame arra oromedra opa yamye. Dali kremle didra kogondr pod pame opa sodra homrape. Epame oromedra yuso dukura somete epame ayarma dukura somete ta idukura pram kaipas adra arpame esmanyo. Jita esman drudra iskimra atan kokotre Yesu yam pame yumura du yumi. Epama jita bu epatranyo. Di da dene arendra ye yumura albati opata siana tedra. Betani modra eta dakwa uru kandre mate Yesu dokwa dra simani. Yesu betani modra Simon kabra batamara pram adra tanyo. Yedra harmama da damprati ay hari isra kudra dakwa uru kandre tibu hampuanyo. E dakwa hampuame Yesu dokwa didra simanyo. Amashama dakwa iye mani pata pautota ana arsifo. Eplati Yesu yarde transota koko inati wame skemta arimama efo atranyo. Ye albra dakwa uru kendriye koko penedra sima me pokadi. Ikadna dakwa uru kendriye oba watra hampame ashama mani pato hapo archi petan so gadroye. Amashama Yesu ta jita ari koko ye nati wame yuatre patranyo. Itahar koko nati pame ya da batar atrmia. Adbrati etabo nadra kandra koko harbo. Edme archi petan so tabo arhabro madura wemte herbe. Amasema na arhabro madura wemte farwa. Etabo no moto ta wabasdra erwe mramama dagbara nadra simarbo. No atra mikarbo ko atrama. Opa ta tana mo hadma kandra jo atram terbe. Kitabo ita koko hanma atram terbe. Eplati opa ta yo koko mamramlebe. Judas ta Yesu amam irue yu kandri. Epame Yesu yarta transo 12 durudra haran hari Judas Iskariotota ayarma dokwa so watre tam epatranyo. Nata Yesu watra hama milpie. We asyama apa arsin watra hampe. Eplati asyama itabo teti erumaniye yuwatre hanopinyo. Eplati oromete tamama Judas tabo Yesu ye ido hama milue abi totomanyo. Yesu ta yarta transo mate gota nimna tane da dene. Isi motre anki nawayamane maraman da dene kutiamane arandra. Yesu yarta transota tami Yesu watre epatranyo. Di halim tame namna tan da droye dinabe. Eplati Yesu ta asyama epatranyo. We Jerusalem da tame obram har natbu ipatrbe. Iman obram te epatra. Eta san anlata mafuo. Evdme eta yarte transo elme waidrat namna tan da dene droyo drbe. Yesu ta epo atra darpame yarta transota bu yu edrumama tame namna tan da dinavyo. Epame Yesu tabo temnena romedra yarta transo elme da droedme ranyo. Ji edra da dampama Yesu ta epo atranyo. Nei karab koko uata atrama. We durga oblama hartabo nei opal do tamandro homrpe. Yesu yarta transota yu darpame diba koromete pema Yesu watre epo atramyanyo. Lord, nete. Yesu asyama yu atre epo atranyo. Oblama antabo namte purita hatrodra da sod drbie. Oblame ye no opal do tamandro amamilwe epo. Amasema goji bugata atra edrumama opayam tabo orpe. Amasema opayam opal do tamandra omran oblam ye ormape. Ye woti har durda turrupe. Epa plana dbame waita ye pamlan wek mati eta ye kandramla. Eplati Yesu opar so data madra omran opram Judas tabo epo atranyo. Imnor fami nete. Eplati Yesu ta asyama yu watre epo atranyo. Yo mono matrapo. Lord mraman da dene. Ida dampverati Yesu ta da hapame godra sieni yu atrapame awo kumanyo. Epame yarta transo watre armama epo atranyo. Da hanob denya iye no motopo. Epame Yesu matre isra ko hapame godra sieni yu atrapu gud pame yarta transo watre hamama epo atranyo.
wita habluma yu idenya. Iye no maripo. Opa habluma yibotal man ho aro ejrondra or stapo. No maritapo. Gota opa amte yu itiab himli amko ye kukarpo. Evdme ne karko uat atrama. Nawata or maitre tumama wan yu matre podroa. Amasema natabo artre wemte wan yu amko ye na modra droebo. Epame yitabo, siene sarasapo gudupo, ma orip tamardra tanyo.